باب 225 كرياد الصالحين no yewta en bayan ɓanginalngol en fadul ɓural sawmi muharram hurugol lewru wiyetendu jombente ndun ko gasete hoorede e mayri kon ton ɓanandu fo wa shabana e sabbodu suumay ko gasete hoorede e mayri kon ɓaynandu fo wal asharul hurum e lebbi hurum ɗi an abi hurayrata e tama aba hurayrata radiallahu anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laɗo maki afdalu siyam ko ɓuri moƴƴude e korkaji ɗi fof ba'da ramadana ɓawa suumay feƴƴi shaharullahi ko horugol ɗuɗo lewru allah almuharram wiyetendu jongbente kono nandu fof de ko jeenayi mayru e sappo mayru e soɓugol tenen e alkamisa e mayru on faami wa afdalu solat ko ɓuri moƴƴude e julɗe ɗen fof ba'da al faridati ɓawa julde farilla nden feƴƴi solatul layl ko juulugol jemma rawahu muslim وعن عائشة رضي الله عنها قالت بما لم يكن النبي لا تاكي أن أبا جل صلى الله عليه وسلم يصومه مهورين من شهر إليه أكثر من أورة أؤين دي إمودو من شعبانها هيبتي شعبانا ko ɓe horayno kon e sabborde suumay ɓe ɗuɗɗina no ɓuri e lebbi ɗin fof sina suumay ɓayndum ɗon ko ndu fof horete fa innahu no nelaɗo kana ɓe laatike e suumu hiɓe horayno sha'bana sabborde suumay kullahu ndu fof kono ɗum ɗon sella dey wona ndu fof ko sappo e joyi arano on wa fi riwayati naari e fillaye kana nelaɗo laatike e suumu hiɓe horayno sha'bana sabborde suumay illa qalilan sowona seeɗa eyo o wiɗo ko muttafaqun alayhi hadis o ko fottanaɗo ɓe horayno ndu fof si wona seeɗa wa an mujibata albahiliyati an abiha ko ƴetti e ben makko aw ammiha mahra ko bappa makko goɗɗum e mum anna hono kanko ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ari kane laaɗo allah summan talaqa refti o wowli summan talaqa refti o yehi fa atahu o aroymo ba'da sanatin ɓaawo hitande kadi o kadi tagayyarat haaluhu tawi alhaali makko on sansi o hay'atu e mbade makko ndi fa qala ya rasulallah amma ta'rifuni a andi talilan qala mi laaɗo maki ha fota dey waman anta ko an homboni qala wi ana albahiliyu ko min bahiliyu alladi on ji'tuka arɗoma amal awwal rawani hitande feƴƴunde nde qala mi laaɗo maki fama gayyarak kon ɗum sansi ndu ɓanduma wa qad kunta haysanal hayya hari a laatinoke ko a labaɗo mbaadi qala wi ma akaltu ta'aman nelaɗo mi ñamali ñamete mundu fara utuka ila mi iwi ɗo ila mi seedi e maɗo illa bi leylin sowna jemma bimana ala ñallal ngal mi ñaami ila mi iwi ɗo mi ñamali hay ñallal gotal ila mi iwi ɗo miɗo horde mi jokkodira ko kikiɗe on tumin huntade ñande wo ñande mi hooray mi hunto kikiɗe fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo make allahu akbar adabta nafsaka a letti hoorema a ñamali amara baraji ɗum waɗatake ثم قال رتبك سم هور شهر الصبر بمعنى لور منيال ويوما نيالاند من كل شهر كلا لور كوني جردته نا هور غول لور ندو فو قال يزيدني نلا بيدنا فإن بقوة بماري دول هور غول بريدو قال بماكي أو سم يومين هور بالي دي كلا لور أو قال ينلا يزيدني بيدنا قال نلا ماكي أو سم 3 أيام هور بالي تتفقين دون أيام البيد sappoyta sappona sappojo qala yizidni nelaɗo ɓeydana qala hake sum horu min al hurum immorde e ko harmi kon awa yoni watoro ko acca sum horu min al hurum immorde e sum horu min al hurum immorde e hurum on watoro ko acceta sum horu min al hurum immorde e hurum on watoro ko acceta sum horu min al hurum immorde e hurum on watoro ko acceta wa qala bi aswabihi ɓe makiri kolli maɓɓe ɗin asalasi tati fadammaha ɓe takkidiri ɗi kolli ɗin tati ɓe waɗini ɓayno wona vidéo sakko noon tinayi tuma arsala ha refti o accitiɗi o takkidiri ɗi ha gayni refti o accitiɗi rawahu abu dauda wa shahru sabru ko wiyete lewru muñal ramadan ko suumaye ɓe makanimo hooru lewru suumaye e ñallal gotal pet e kala lewru o wi ɓeydana wo hooru lewru suumaye e balaɗe e ñalaɗe ɗiɗi kala lewru wo ɓeydana wo horu lewru suumaye e ñalaɗe tati e kala lewru ko ɗon woni ko ɓe hatti kon koni ko ɗum ɗo woni ko hani kon famike ka wallahu a'la wa a'lam